саяхатчы Кырымның en бақытлы Ялта шерге yol алған вақытында екі мерақлы бір койчықны кечелер. Гурзуф ве Никита Кырым қаритасында en parlaq ерлерден бірісі. Bazı şeylerini bu yerler hakkında biz bilemiz, ama gizli sokaklar ve acayip seyahat endi bizni bekley. Millet telekanalında #işte programması ve bugün yayınımızda. Kırımның ең parlaq ve çiçeklengen yeri Nikita Nebatat Бақчасы. Arzularının gerçekleşmesine maceralar yolu. #işte soğuk kayalarda ilham kıdıra. Tatar koyu Гурзуф, Kırım içinde Yunanistan'ın popüler kurortları. Пушкин ve Чеховның yolçıklarının kezinti. Гурзуфта Yuri Gagarin'nen teşkil olunған Kainat Muzeyi. Kırımның timsali Аювдах. Efsaneler ve taddıqlanılған faktlar. Балалық seyaresine acayip uçuşu biz Artek'te. Ялта ve Никита arasındaki mesafe 7 kilometrni teşkil ete. Eğer de Kırım haritalarını baksak meraklı bir şeyini görmege mümkün. Nikita kasabası üç kere Osir levasını deniştire edi. Cenk zamanları Nikita 1980 seneleri botaniçiska ve alazırda Kennedy Nikita. Никитая көргенінен мұна бөле гүзел зейтунлықларыны көрмеге мүмкін. Бұл Никита Небатат бақчасының сайыблігідір. Ве алазырда да мұнда топланылған берекеттен гүзел зейтун яғыларыны япалар. Çoğusu turistlер шаматалы Ялтадан ратланмақ үшін тамам Никитаға келелер. Бұл ер mükemmel, тынчлық, ратлық ве темызават. Kurort köyünde 2000'den ziyade insan yaşay. Alazırdan bunda bala bakçası, mektep, dükkanlar ve başka müesseselerde çalışırlar. Nikita'nın tabiatı şüphesiz unikal. Onun etrafında birçok tabiat koruklar çalışılır. Ama bir yeri ayrı dikkatga layıktır. Nikita Nebatat Бақчасы Kırımның gururu ve en belli yerlerden birisi. Yine aytmağa lazımdır bu merkez hem de ilmi hem de ekskursiyon işlerini birleştiriyor. Тебе же сказали, дерево там такое. Может, памятник? Памятник был. Нашел! Нашел! Вон! Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево! Алишер, мен айттым sana, мына абиде, мына терек, абле терек айттым да, galiba biz doğru yerde. Nikita İstirat Бақчасы 1812 senesi açıldı ve onun esas maksadı bütün dünyanın өсімliklerinin çeşitlerini göstermektir. Nikita Nebatat Бақчасы birkaç parklardan ibarettir. Olar arasındaki aşağıdaki tepedeki parklar, bunda da gayrı Montador ve Primorski Бақчалары. Yürünüz gezeyik. Хавеяда экскурсия, Хавеяда экскурсия. Алишер, meni bekle. Her mevsimde Nebatat Бақчасы öz musafirler için acayip sergilerini hazırlay. Onlar arasında irisler karnavalı, güller balı ve lalelerinin paradı. Бар күннері bu merasim birçok musafirlerini kabul etti. Nebatat Бақчасы ise her yıl yanı ve yanı çiçeklerinin çeşitlerini takdim etti.
Мерахлы факт, дөньяның ресми регистрде 5700 ләлелерінің чешіті бар екен. Бетек тасавур етіңіз әр бірісінің өз шахси ады де бар. Бұл чечеклерінің ады ise misal olarak Alişerius. Alişerius? Alişer Rius. Bu ne? Maskaralık. Aslında kültür yoktur. Небатат бақшасының esas ғұрылардан бірісі мына bu кактус оранжереясы. Bu Avropa ve Rusya boyunca bu kıba ösümlüklerinin en büyük koleksiyalardan birisi. Alişer bilesін, kaktuslarının bazı çeşitlerini hatta aşamak mümkün. Onlardan kompot, smuzi ve tatlılık yaparlar. Aşacağımız? Doğru. Hastahane, ilacılar, bu maceralar kimge gerek? Nikita'da maceralar için ayrı yer var. Onun sırlevası da aynı. Maceralar parkı. Biz ahihi masalda aytalar ki, mında bambuk aleyası da var. Görünüz kıdırmağa. Maceralar Parkı'nda güzel Kıtay köşesi var. Budda Bey, selam aleyküm. Birkaç arzularım var, yardım edersiniz. Birinciden iPhone 10. iPhone 10, sonra belki de ev deniz yalısında. Ve çipsi. Şimdi çipsi istedim. Ne yaparım? Alişer, çipsi. Көресің, менің арзуларым енді gerçekleşmeye başladılar. İstemiyorsun? Canavar, хищник, çipsi aşamay. Martian burunu Rusya'nın en ufak tabiat koruğudur. Onun meydanlığı 240 gektarını teşkil etti. Bazı menbalarga göre Martian Yunan Martinas adından ve şu adının manasını hala da bölmeler ve bu en meraklı sırlardan
Бұрысы. Бір sıra табиат көрінішілері девамында Мынабу Никита дағларының чатлақ ері, яғни расселена пейда олды. Дағларының сан кедерсін қылычнен кестілер. Қаялар есе қорқынчлы ве суық дерені тешкіл етелер. Қаяға тұрмашу, яғни скалалазынен оғрашқан инсанлар арасында бұл қаялар пек популяр. Туристерден ғайры бұл ерлер әлбетте ки ижади инсанларны да қабыл етелер. Чүнки бұл кыбық манзаралар мұтлақа илхам берелер. Нариман аға, насылсыңыз? Yaxşı, uzun taptınız. Яқшымыз бізде. Болдырдыңыз? Yok, işe hazırıq. Doğru, çünkü bizni da uzun yol bekleyip. Мчится дальняя дорога, осталось нам немного, и с попутным нам ветром мы ждем яркого света. Тот свет в конце тоннеля нас манит к нашей цели. Через рвы и преграды мы ждем больше награды. Никита койыны қалдырмағады вақыт келді. Нәтиже зиярет етілуі үшін теклif етіле ажайып ерлерінен толы. Біз ісе башқа татар қасабасына yol аламыз. Огде тек мерақлысы, әмин олыңыз. Қырал заманлары тамам Гурзуф вақында татар қою дейділер. Чүнки мұнда тек қырым татарлар яшайдылер. Дивный город, о, Гурзуф, побывай в нем и поверь, уходит грусть. Ах, какое море, солнце и сады, побывай здесь и поверишь в сказку ты. Освещает этот город яркая звезда, щедро двери открывает невероятно. О, Гурзуф, я всегда с тобой, славен ты неземной красотой. О, Гурзуф, я всегда с тобой, славен ты неземной. Мына бөле ескі соқақчықларнен Европа еркезде тарихте далмаға фырсат ачыла. Мен үшін Гурзуф айры еметіні ташый. Қарбабамның қорантасы сүргінліктен евел тамам шу көйінде яшайды. Ве бүгін мұнда бұлынмақтыр мен үшін бұйық құванчтыр. Достлар, бақыны сақын, мұнда хири сам чалыша. Здравствуйте. Ой, расскажите нам, пожалуйста, что вы рисуете? Вот улицу Гурзуфскую весной, пока цветет все. Самые вдохновляющие парады художника. А вы впервые в Гурзуфе? Вы местный житель? Нет, мы уже в Гурзуфе не первый год. Вот, мы осенью пишем, весной пишем. Все, что нравится художнику. Самые такие. Ну, а весна это, конечно, это рай художника. В Гурзуфе. А придумали уже название для картины? Ну, не знаю. Ну, что-то с весной будет связано. Наверное, весна в Гурзуфе. Мы желаем вам творческих успехов. Спасибо. А художник берет краски и наносит на холст мазки. Нам рисует небо чистым, ласковый, любовный лишь для нас. Тарих хақында айтсақ, Гурзуфның esas timsallерден бірісі Гузель Жами 30-шы сенелері виранелынды. Ал азырда интернетте оның фотосуретлерін тапмаға мүмкін. Bin 908 senesi İsmail Gasprinski ve Yusuf Akçura. Onların артында ise tamam şu Гузель Жами.
Менің тамырларым мында олғанындан керчектен де ғұрланам. Бағыныз насыл манзаралар. Асында менде Юнанистандар атланмақ арзум бар еді. Ама неге керек? Бағыныз мұна бұл Гурзуф. Ве о Қырымда ерлеше. Нен айтмаға лязымдыр Гурзуфтар атланмақ үшін ең güzel мевсімі бұл сентябрь. Тамам, шу заманлары о қадар sıcak дегіл, ама дениз жылы қала. Александр Сергеевич Пушкин Гурзуф ақында. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В 2 шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязывался чувством, похожим на дружество. Гурзуфта Турган Чеховның еві оның ең севімлі ері еді. Омырның сонки күндерінде ратлығыны қыдырып, оны тамам мында тапты. Біз балалық сейареде Артек Халқара бала мерkezінің ве Гурзуфның тарихы сық бақта бұлынадыр. Сіз Артекні зиярет етмедіңіз ме? Бұл сіздің балалық арзunuz, арзуларының керчеклешмесі лязымдыр. Бүгін біз Артекке дәвет олындық ве сіз бізден берабер. Артек дүнияның ең бұйық бала меркезі. Оның тарихы та 1925 сенесі башлана. Менің Qoranта ақында айтсақ, қарбабамның бабасы Мақсуд мында мудир muavini çalışan еді. Шының үшін менің айлеви фотоархивде мына бөле фото сурет бар. Айдер қарбабам 1933 сенесі. 2010 сенесі Алла Манада Артекның пионері олмаға насип етті. О, шу вақыт ақында мен сонсыз тариф ете білем. Омырымның ең бақытлы күндері. Мерахлы факт, Токио шерінде 2000 сенесі олып кечкен ярыш девамында 100.000 лагерден арасында Артек дүнияның ең güzel бала лагері ола. Бала мерkezini 1925 сенесі зиярет еткен Клара Цеткин бойле айта. Егерде бақлы ве сербез балаларыны көрмеге істесеңіз, Артекке барыңыз. Мен онен разым ве бұл ерні пек севем. Америкалы мектеп талебесі Саманта 1983 сенесі Андроповға мектупны яза ве бала мерkezіне дәвет олына. В 1983 году в Артек привозят американскую девочку Саманту Смит. Она написала письмо Андропову. «Дорогой мистер Андропов, правда ли, что вы хотите войны?» Нет, неправда. Добрый товарищ Андропов пригласил Саманту с родителями посмотреть, какая добрая страна СССР и как хорошо тут детям, а потом рассказать у себя в Америке. Саманта живет вместе с детьми в морском лагере, как настоящая артековка, только вот красного галстука ей не дали, не пионерка. Не стали даже для съемок нарушать главную пионерскую традицию, тем более в Артеке. Мераметлік елчісі, яғни посол доброй воли Саманта Смит Артекте бір қач күніні кечірді. Оның ратлығы есе бұттың дүния матбуат васталарының незаретінде еді. Тарихи фото. Алишер? Мерkezini қалдырып, Саманта Артек мен сені севем айтайды. Ама севемлі ерге қайтмаға имкан олмады. Саманта Смит қазада әлек ола. 1986 сенесі Артекте оның қатырасына бағышланған аллея ачыла. Бала мерkezini зиярет еткен белі инсанлар арасында Юрий Гагарин, Самуил Маршак, Аркадий Гайдар ве башқалары. Қырым татар халқының ғұрыры Совет бірлігінің екі дефа қараманының yolu тамам мында башланды. Амитхан Султан Артекні зиярет етті. Тамамында көклерге бақып, о учуджи олмаға қарарға келе. Аюдақ, Қырымның, Гурзуфның ве Артекның ғұрыры. Шу мирақлы ер туристлеріні тек ажайып манзараларнен дегілдір, güzel бір efsanelернен да желпете. Uzak zamanlarda аюлар қырылған gemide ufak güzel қызчықны тапа екенлер.
Айванчықлар қызчықны тербейлеп, о қадар севгенлер бұтын күн девамында оның ерлағаныны дінлейділер. Бір күн аювлар евде олмаған вақтында қаяларға геми гүзел егітні кетірем. О әсірден қача екен. Екі яш бір-біріне севда ола. Олар берабер қачмаға қарар алалар. Дағларға қайтқан аювлар қызчықны тапмайлар. Sonra en қарт айван дені сувны içіп, эксіні ютмаға істеді. Башқалары да айны yapmaға башладылар. Ama шу вақыт қыз йырламаға башлай. Шу ерда о сербест sevmege yalvara. Аюв denizini içmege toqtay, ama ойледі аяқларға тұрмайып, таш олып қала. Аюда Қырым дағларының esas sırasına kırmay. Şunun için çok salimlerinin fikirine göre bu söngen yanardağdır. Adalar яды егізлер қаясы. Efsanelerге көре екі аға қардаш Allah'tan daha da güçlü olmağa isteydiler. Şunun için onlarını taşğa çevirdiler. Kırım turistleri arasında bu pek popüler bir yer. Söz sırası meni şu fotosurette tapınız. Artekni ziyaret etken bütün balalar elbette ki hem de Ayudağını hem de adalarını ziyaret edeler. Суықсу сарайының тарихы 1897 senesi başlана. Ne içindir Суықсу? Çünkü mında Суықсу деген adlı bir ozen var. Ne айтмаға lazımdır? Al-hazırda şu binada Kainat ve Artek'nin müzeyi yerleşti. Gelin ziyaret eteyik. Sayılı dostlar, bu vestibulyar aparatının sınav trenajörü. Neni айтмаға lazımdır? Şu muzey 1967 senesi Gagarin'in teşebbüsü ile açıla ve Sovet devletinde bu gibi ilk muzeyi ola. Şalyapin kayası onun evvelki serlevası Futyaydı. 1916 senesi şair ve yerci mına bu yerini mında sarayını açmak maksadının satın ala. Ama inkılap gelgendiğinin Şalyapin Kırım'ını terk etti ve öyledi mında şu sarayını kurmadı. Ama kurgeniniz gibi mına şu köprünü kurmağa yetiştirdiler. Бала мерkezde Артековец сегодня, Артековец всегда дейлер. Bugün siz bizle beraber az olsa da ama şu güzel acayip yerinin musafiri oldunuz. Şu parlak noktada yayınımız sonuna yetti. Bu yerde biz Artek'in ve Gurzuf'in sağlıklaşamız. Ama bizim acayip maceralar devam edelim.